Nay, sabidong mo't nay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not da dita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadawyan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga oras yung amin kagayem. Pagyamanan ken kablaawan mi nagiti amin as supporters ti unay daytan kaka ken ti YouTube channel tayo at Jor Drama Tips TV. Makablaawan nagiti amin na listeners, commenters, sharers, subscribers ken kadakay amin. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV, ti pakasaritaan anapauluan. Maganab ti wise, dito'y drama tayo, unay daytaan kaka. Si kamot Carlo, no marakop ka? Kasla ka agnar-ngarit amang puspus iti lupot. Unay matag ngarit amang puspus iti luputan. Talaga mat. Diyak makaangas no marakop ka. Gaputan na inlabak unay ken ka. Sisyak ka dilaang? Siyempre mata. Ni bakit mo ngay? Dua kayo, adayamot bakit ko? Isumot ti madamdamag ko. Amumot ti damag. No awan na yun na. Adda kurang na. Basta, sisyak lang. Diskumpyano kan tumay. Isang agkasartaman langan. Ay, saan pa'y atagurnungak pa'y? Kasano ang makaurnong ka, katawan mo trabaho. Adamot naka-time deposit ang urnong ko'y dadaki dya abroad. Kan, ori awan trabaho. Makaurnungak lata. Ngamin, kanayon nakmut ngik ikan iti kwarta. Nya? Iso ang masapul ngik kan nakman na nita. Ay, unay daytan kaka. Cardo Barog. Agkarala daw ka mata sumagpat. Agat-atapon ti asawam. Anya kumangay ti atapan na nanang. Nga da ng bertom. Unay daytan? Papanamay ang agpaisaw. Makipagat-atap kayong samot na nanang. Talaga Tasabali mo ta, titigtignay mo. Anya nga dito tigtignay? Daytay nga'y tignay ti kaslaad da ilumlumeng na. Tila'y bagbagayo mo't nanang. Ala, agsarita kayo kit dito asawam. Tadarikrik na amade kontraken ka. Iso nga annadam ti rumason. Tapnosan ka matuno wano may kirog. Anya? Awantar aramidek amadi Cardo. Iso asapay la kuma. Ta kasta kamot kanyak. Honest ka kuma. Talaga mo't dungo. Ura saan na kun ngawagan iti kasta. Ngamin saan amay bagay. Apay kata saan? Nagdungo akin ka. Sapay la kuma. Arakupan ka man tap no mamati ka. Agat bang luti baba ito'y asawak. Anya? Adda nalabaga anay pida si tabaga na. Di ka matagtagari ba ka? Imangas ka mat itinaunang. Kaya't
ko ti pumisit. Pumisit. Wan, Awan mat ipos kada alo ti iti pagtaangan tayo. Nadalos mo iti pampamayam. dagitan to a kinagagat ko ti pakay kawaam. Numaya dayo akin ka. Apay agabrod kan ba ka? Nagko na. Sikat agabrod. Apay kit din a panawak ti balay mi. Balay tayo ko namot takaraman akmat nito. Bukbukudam to pa'y ti kwartam. Si kamot karla bakit? Nakabangko ti kwartata adwa. Apay nga ro di mo irwar. Tapno at dagastun tadwa. At nga min negosyo apang panunutag bakit? Isunto ti pangaramatan tayo ti naornong akwartak. Bayat ti kadak iti abroad. Amangan mat no your oray mo kinikwa. Naisan man na tila pampanunutan bakit? Dakas tiyag panunot iti dakas. Maalya ka kanaw. Anya? Madiday to yun lakay. Apay aya bakit? Adda ka no sabsabungan ni Cardo. Kaya't masawan paspas maok. Wan, bulilising. Oray tang kaka. Naglapayag ti daga. Ken naparpartak pay ngem gayang. Kamaamuan ti sangalubungan. Ay, naglokan. Kasaritam to man ni Cardaw. Ay, masadutak lakay. Ngamin awan serbina. Natural nga agulbud tao. Siyak man, ti makisarita ken kuana. Angem nay an nadam amangan no agbinara kayaw kat adamadangran. Sa lakit dasak ti madangran, okay lang. Nagdakkel ti bagin ni Cardaw. Times to di tabagem. Iso ano ada mapasamak apin nudutan wano rangat margaay ka. Margaay. Ay unay daytan kaka. Apay bantay a margaay. Kaslakastan Ay basta saan mo akarkariton ni Cardaw. Kasaritam laeng sila la ilaw. Makalala ilaw. Nang rona pa mamak ti kinapunaw. Ay salitak at ilanggaong. Ay na. Makapailiwa ka na yun ni Doris. Imagine lata. I love you, Doris. Anya ti bagbagam Cardo? I love you. Saan? Ay, Morgan, I love you bakit? I love you. Ala, maturog tan. Anya? Ala. Jakal magawitan. Nagitin mata. Nakaturugan adagos. Naglokon. Doris. Adem balikas na anagan. Doris. Nagan mo't ni nanang timbalikas na. Apay nga, ngaw awagan na laang ni nanang itinagan na. Doris. Huy, agring ka man bastos. Agring ka. Apay rin nakara. Nagbastos ka mutan. Birbir nga sa mutlatan ni nanang ko. Anya ka din ti bagbagam. Nagan mo't ni nanang ti balbalikas mo. Imbisa nanang kunam, Doris kung kunam kit din. Nagbastos ka mutan. Balikas ko aya. Kawan, namitlo. Doris ka, Doris. Aya, naglukong. Sorry, bakit? Yak amo, no, anya kinay tagtagainap ko. Aganat ka lang, Cardo. Amangan mo't no basbastos matalaga ni nanang iti tagtagainap mo. Saan mo ta? Ay, uray daytan karara. Ada ka manan? Di na ka di kaya ta makita? Kayat ko tamok nga damanan may nayon iti urnong ko. Agure ka man, Doris. Kunam ngamin kanyak ididamo ta anagam ammo. Nga damot kwarta iti bangko. Naka-time deposit. Isa saan mabali na karawin.
Adamo ta talaga. Biro ko dayjay, idi nagabrodak matakaskan ka. Apay nga ron adawat ka niya. Una, tapno dala ta maurnong magpaay tumutla ka data. Plus di kwarta ka naka-time deposit. Plus, nayunam tulalngan para iti pagbalay ta. Saan tan nga balay? Tadamot balay na iti naganak kanyak. Balayo? Kadagiti dadakkel mo? Katwan, ipakitak token ka. Picture tulangan, tadi picture ti pakitaken ka, tapno amom no kasano ti kadakkel ti balay me. Agraman ti kalawat ti sular me, okay? Ha? Diyak kaya tamamuan ni Carla da ito lakay. Diyak kaya't gayso ti pakaalaan na iti sakit. At dalatakin ka bakit no anya ti amom anasayaat. Nga masakitan naklaang itinaamam nga ibagbagan ni Cardaw. Nga isaw ti nang ipatakder iti dahi ti abalay. Apag nanaidandakin ni Carla nga anak ta. Kas jay laeng ti bagbagana. Tapno saan apanawan ti babae na. Ay, aglinlinno ko da. Langgaw at talaga. Agpulon to ni Cardo. Uray kita, awan, ti agbilang adi agpulo. Kun saan adi masasaan ang mapon no titimbano agtultuloy nga gubo ti danom. Ay na, makapaburak iti lara. Dakil ako matibagay, tarong-rong duwa kon kasalbag at tao. Tiriga na nga rudla kay, kat amangan no si katirong-rong duwan na, gapo iti kabasit tabagan. Ay, umlay daytan kaka. Agur-urok man ng ti asawak. Kasla ka na yun ang mabambanog. Doris. Ha? Adamanan nagan nga balbalikas na. Denggak man an imbag. Doris. Nagan mo't minanan. Tisang kay balikas na. Apay nga ta. Awan pa'y panagraum na iti bakit. Nagan latan ni nanang ti balbalikas na imbis an nanang. Doris. Hoy, Cardo, agring ka man. Hoy, agring ka. Agring ka. Bas-bas to semanon ni nanang ko. Apay rining nak. Bas-bas to sem nga rod ni nanang ko. Nagan naman langan taw awagam. Doris kung kunamanan. Ada ka diguram kin ni nanang. Tauray mula itag taga-inip ti panang bastos mo kan kuana. Anya launay ti basol ni nanang kan ka, ah? Awan basol ni nanang kanyak. Diyak mo, no niya tinatagtagainap ko. At dala maamuak kita, Naglawamot gayam ti sularyo, kan nagpintas ti balayo. Siyempre mata. Kayat ko ngay jaya kun ngagnaad. Isu ayawid na ko ni balay mo, Ay, saan pa nga ita? Itan, ti kayat ko. Kabayatan ti panangipatakder ko, iti bukod ta balay. Awan pa yung kwarta ta. Kurang di ibagbaga mga kwarta, mga 200,000. Umanayan ata damot 200,000 mo. I-loan mo iti bangko, tapno ag times 2. Saan pa ya? Basta itan ti kayat ko. Sumurot ako ni balayo. Mayat ka man mo no saan. Madiya. Si Kamat. Kwa, adang amin di, kwa. Adang amin di ni. Apay, ada babaim? Apag na naudam ijay? Ha? Agpuno ka? Kwa, ada babae ng blackmail kanya kat simangkoy. Anya? Kat ijayan nga agnana. Diyak mat mabalin nga uyusan ti angas na. Ala, siyak nga rodan ti makamukan kwa na. Itad mo kanyak ti cellphone number na, ta siyak ti mangpaksyat kan kwa na. Sigurado a babaim dayjay. Sana po nurata. Kan sana mabalin ti ibagbagam ta delikado. Nauyong na dyan. Kabailan na ti manguyos iti angas. Basta awagak. No saan mo kayat, sumurot akon kan ka. Agkakanat kamot. Anya? Kastilangay.
Saan mo pa ya pakibiyangan na ya tao? Ta ag-focus ta pa iti patakder ta balay. Awan pa'y mo tinalon mo a kwarta? Iso ti asikasun ta. Sige. Lipatak ti may papan iti dayja babae. Basta ited mo kanyak ti malon mo iti bangko. Uy, basta sana tila mapampanunot mo. Unay daytan. Mom Cardo, saan aman nakiapat ti asawam? Isu asyak ti mangkarintarken ka. Anya ka di daytahanan? Asino, ni Doris. Ninanang mo. Ketno da kayo tagnagan iti Doris. Saan kan nga gindida mo? Doris kanu tinagan ti babaem. Tarabitab mo, tinangidandanon ka na kayo. Limpyo at tao, tinakaamuan mi ti amin. Isu asaan kan ang makalibak. Nas pahaka ko. Ang moment ti amin, isungag sagana ka. Awan paid mo. Makigigyan ka lang dito'y balay may. Ngam ibagbagampay, balay mo kanu day ta. Sana po nureta na na. Agulay makan. No di mo kaya't nga i-delete ka. I-delete? Uray day tan kaka. Yan tangay. Naipaima munti kwarta kanyak. Rugyan tan tagpatakder iti bukod ta balay. Ta pumanaw kan ijay. Ngam ilaban ta dadya a house and lot. Ta kunam mo ta si katakin kukwa. Kukwak. Di, duantun ti balay ta, sweetheart. Ang nervyos ka mat, sweetheart. Di ka ka di agdanag. Ad-adda alumaad ka no agdanag ka. Anya? Siyak man laeng ti mang sungbat iti da iti umawawag kin ni Carla tagdigdigos mo tiyanak ko. Nay, saan ba tanak ka phone mo? Hello? Hoy Carla! Sikat ti babae nila kay ko. Agtalo ka dita balay mi. Balay nila kay ko dita. Hay! Aguli magkaman. Tadi mamuti sasawam. Tapna mo balay kendagami daytoy Awanting kamang tilalakem iti asawa na nga isut anak may. Asawa na? Katuan, sikat ti babay na, salbag ka. Umay ka man dito, kay pagat-pagat ka. Nasimputan ako. Sana kasken ka man na kiapa, danga. Inidepan na ka ti bastos sa babae. Agsaga na mat, dayja lalaki, apaman na sumangpot. Isumot lagaya. Asang kadakamat na ti Doris, tunggal maturog. Takanagnagan kumut gayam ti babae na. Ay, salbag da dya at tao. Arsab. Amo kun ti amin tatang. Anya nga raw ti pangedeng mo ita anak. Makisina akon kin ni Cardo. Very good. Kasayaatan a desisyon na ita. Wan tatang. Ngam no mapanunot na tagbaliw. Mabalin nga agbaliw tumot ti pangedeng ko. Alya, planom pala nga awatan ti may sa ako bra. Ha? Kubra? Katuan, nagita ti kubra. Kasta ti kayarigan ti anak ti jablaw. Ay na, nakakaasimot gayam tinagtungpalan ni Cardo. Linoko kanon ni Doris a babae na. Kat dayjay met a Doris a nagtaray ijay Mindanao. Linoko met ti simurutan na lalaki. Ay, alia, aglinoko da adwa. Agwinnays da, salbag. Wangarag, intaray na amin na kwarta ni Cardo. Agasam nga nita 400,000 nga intaray na. Naglinoko dagayam kin ni Cardo. Imbaga ni Cardo ken kwa na, abalay ken dagana da ito'y pagnanaudan tayo. Tapno, maalukoy na di Doris. Kat dayjay mo't ababae, imbagbagana, nga da naka time deposit a kwartana. Gayam, awan.
Iso nga intaray na ni Mindanao ti kwarta ni Cardo ngam linuko damat. Isaw, nga i-delete mo dita panunot mo dayjay asa iraw anak ko. Linuko na ka. Isaw, alinuko damat. Dayjay ti maganab ti wise a tao. Katsika, adanto masarakam anasaysaya at ngam isaw. Idilit mo ka noon, iti panunot mo ni Cardo. Gapo iti panangluko na kin ka, pagayam Carla. Ay, wala daytan ka. Litan kagayam, tinagibusan ti pakasaritaan na napauluan. Maganab ti wise. Lito'y drama tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.